Assalamualaikum. Dagı bir jolu. Күнгө 19 fevral 2022 yıl Pregarat mal bazar, жылкы bazar. Taylar tartapsız berсе taylar. Assalamu alaykum aka. Bazını aytıp qo'yыңыз. Асы 37. 37 ming. Bazar suradı? 32 verip çıktı. 32 ming berdi. Erkek tay 32 mingge berbeptir. Urgaç taylar mına 40 mingden deydi. Bulardı kançadan berbediniz? Zaten Bayke'de sıranız. Bayke kançadan berbediniz şulardı? Bağısını aytıp qo'yыңыз. Qancha? 37 mingden bergen jokмун deydi. Mına o жерде байланган taylar 45 ming deydi. Kançadan berdi? Bazar berdi mi? Verilek mi? 45 mingden so'raydi ekan. Bazar berbepti. Onu göreylik mo'larni so'raylik. 45 mingden deydi. В этом году можно уже. Бұл жаш қанша? Сатылат тартпайлы отасы. Базын айтып қоңыз. Қаншаға? 45 мың. 45 мың, бір жарым жаш. Так, бұл жерде тайлар тұрады, 50 мыңден сұрайын дейді. Ұрғашы еркек пе? Үшеудің еркек, е? Көк 30. Көк 30, көк кішінара екен 30, бұл екеуі 50. Базар қаншадан берді соларға? 35-40. 35-40 беріп атады дейді, беріп. Шындай болған тайлар. 65. Так, бұл 65 мыңден сұрайды. Құлын. Жоğun жолпы. А моғучу құнан? 130. 130 мың дейді. Айғыры 1. Айғыры 1 дейді атасына. 130 мың. Шуларға Жазға 3 жаш. жазға 3 жаш кен. Арт жағынан да тартайлы. Қайсы канал байка? Доңқа бар деген. Эме қаншадан берді? Оны кіші боласы. Байке қаншадан берді бағасы? 114 мың сом берді. 114 мың сомдан берді. 33'ten. 33'ten. Erkek burgaç mı? 3 erkek, 1 urgaç. 3 erkek burgaç. Moğusu moğu moğu. Moğu kaçsa? 35. Erkek. No taylarda görelim no taylarda. Assalamu alaikum ağa. Bağlarını aytıp qo'ysiz bu? 60. 60 ming. Bir yaşar bo'ladi? Yaşlar? 2 yaş. Ha, 2 yaşlar, 2 yaşar bo'ladi degan. 60. 60 ming. Qancha? 60. Qanchaga berbedingiz? Bozor. 55 ga berdim. 55. Rahmat. 55 ga berbedim deydi. Shunday bo'lgan. Tay. Mana tay 50 ming deydi, mana buttari. Kelechegi var. Jash tay. Ohoy. Qanchadan berbedingiz sen shuni? Ya bayke. Bayke. Qanchadan berbedingiz? 45. 45 ga berbeptim. 45 mingga berbeptir. Arkada bayken ekan al qancha? 60. 60 ming. Ular yaşı qancha? Qancha? 8 ay. 8 ay, 1 yaşga chiqib ekan. Dostlar, like pожалуйста, dostlar. 80 berdi deydi olmaydi. Semsik. Soyuş. 80. Assalomu alaykum. Qancha so'rab atasiz o'zingiz? 73. Qancha berdi bazar? 63 verdim. 66 ming berdi. 3'ten başlayıp da boş verdim de sırada 66 versen vermeydi de. Akından koşup 66'ga berbeptir. Bunu 85 mingge alıptır Karabay'dan. 85 ming. Onda satıp alıptır hacayın 60 ming deydi. Hacayın getip kaldı. Jaşta eken. Tak, moğa 40 surattır. Bunlarga 50 mingden surattır. Kançadan berdi bazar? Berbedim. 38'den 2 çoğun vermedim. Ha, 38 mingden 2 çoğunla berbedi. Bunu-çu? Bunu 30'ga berbedim. Şunday bolgan mal bazar Pregarat. Ana art жағынан da tartып. Bakar oyunuzun mu? Mına bul жерде да bir tay turat 45 ming suraptı bayke. 1 yaş bolot dedi. Bul qanchaga berbeding sen? Bas. Qancha berdi bazar? Bazar be? Bazar arganda berip atat. Arganda berip atat deydi. 40 mingge beremin deydi bayke. 40 mingge beremin deydi. Mına жерде 30 mingden deydi. 30 mingden suraydı. Biri urgaççı, biri erkek, he? Qanchadan berbedingiz shu? Bozor berdi mi? 27den berbeptir bayke. Shunday bo'lgan bozor. 40 ming tay yerda turibdi. 33 ga berbeptir.
Mына жерде жакшы тай турат мына. Көкүрөктөрүн караңыздарчы туугандар. Баасы канча экен баасы? Баасын 60 60 болсо берем дейт мына. Келечекте чоң ат болот жатыр. 4 бутак экен. Каяктын тай экен бул? Чүйдүк. Россиядан келген дейт. Мына достор Россиядан келген экен. Шундай болгондо мен тайлар. Мынакей достор, ушу менен тай базарын аяктайбыз.